waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa oduu gammachiisaa fayyadamtoota fi bitattoota hundaaf waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa hiyyummaan diina keenya kan jedhu teessoo isaa jamoo tokko giddugala gabaa taasifachuun hojiilee dinagdee gurguddaa hojjechuu irratti argama. Maarree wajjin hojjennee wajjin dagaagna kan jedhu waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa hordoftoota amantaa kiristaanaa maraan baga ayyaana du'aa ka'u gooftaa Yesuus Kiristoos yookaan ayyaana Faasikaa kan bara 2016tiin isin ga'e jecha ayyaana Faasikaa sababeeffachuun dhiyeessiiwwan garaagaraa qabatee aanaa dhufu isiniin jechaa jira. Sangaas ta'ee hoolaa, lukkuus ta'ee killee, re'ee, shunkurtaa, damma, dhadhaa, aybii fi kan kana fakkaatu waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa dhuftanii wanti isin dhabdan kan hin jirre ta'uu beekuun gatii madaalawaa ta'een maamila keenya gammachiisuun kaayyoo keenya jedha waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa. Odeeffannoo dabalataa yoo barbaadan duwwaa 913979797 yookaan duwwaa 11876651 irratti bilbiluu dandeessu. Ayyaana waggaa ayyaantutu argaa. Ayyaana gaarii. አስደሳች ዜና ለሸማች ማህበረሰብ በሙሉ የጨፌ ወጣቶች ሁለገብ ኃላፊነቱ የተወሰነ ህብረት ስራ ማህበር ለክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለ2016 ዓመተ ምህረት ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ይያለ የጨፌ ወጣቶች ሁለገብ ኃላፊነቱ የተወሰነ ህብረት ስራ ማህበር የፋሲካ በዓልን በማስመልከት የተለያዩ የበዓል ፍጆታዎችን ማለትም ሰንጋ፣ ፍየል፣ በግ፣ ዶሮ፣ እንቁላል፣ ሽንኩርት፣ ቅቤ፣ አይብና ማር እንዲሁም ሌሎች አስፈላጊ የሆኑ ፍጆታዎችን በተመጣጣኝ ዋጋና ከበቂ ቦት ጋር ይዞ ይጠብቆታል። አድራሻችን ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ጀሞ አንድ የገበያ ማዕከል ያገኙናል። አላማችን ደንበኞቻችንን ማስደሰት ነው የሚሉት የጨፌ ወጣቶች ሁለገብ ኃላፊነቱ የተወሰነ ህብረት ስራ ማህበር ወደ ጨፌ ከመጡ የለም የምትባሉት የለም ማለትን ብቻ ነው ይላል። ለተጨማሪ መረጃ 0913979797 እንዲሁም 0118766551 ላይ ይደውሉ። እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሰን። መልካም የትንሳኤ በዓል